Assalamu alaikum. Wanzani wangu wa Jamali Fikao. Asubuhi ya albambayinu mjihisi watayarifu yoka ya mwishie malanziri ya rao nga mjoka ya yatima ndishe salamu mtukufu na shifto Jamali Fuhao inshallah. Mjoka yatima maskini yekana lera mahususu yora imalanzia hahe zenroso za muyo zimrosao yatsojua ukange wa leo aunge wa maudu zenroso zinu hokazi lawe evenge ra albamba ramasihu ramtana wajua li hao imalanzi mrukaziyo yara hokamruka tsujua namna je ule randa hivi ejirani ujweshi ya imalanzi ya usikinie harmadaraja ya ubalie dawanoli uje ule au lakinini uje ule ili ulate maradhi ya wanzani wangu zensihurala nizo huja tipiblie publication ya he sheitendo ijiro shajiri ya omji wa toifa mitamihuli harmadaraja ukaya ero yangu inro ukaya rika uhandwa ne masaba wala wambao armehifadhi ya bidike ya hele toifa yarendeha izonde za koshmarika o wanansingwa onao harmadaraja wahifadhiwe marenda nai wadhulumu emaraiya wabidi wahifadhilwa janarika uyenshi harmatabu hamandi izo ukaya wao wabidi warehifadhi do wakaurirwa hitwa ze fami uskoleo ngariona ukaya ila krimunge huwao harmadaraja ukaya siono video ya mjomba hatu wao mjioto ifami tamihuli yaonesa maskitifu ya kinansi za hunda mwana mshohahe yukaya waparwa harma telefoni wangu kaya mwana hanyutoi hajamaiti ulati mwana yoka jamaiti yokaya harenge shichima halawa ya renge hema maisha madziro masongefu yatapale daraja yokaya ya waswili harimwa shesi wa mjijengo jowazi fanyao au hatapala daraja yokaya mwanzo enje harmaze bahari za dunia ili yatapale yaoneka yangu joshinda ya shanji ya badili maisha madhalilifu yalo nayo yaoneka ngujo tumaini yende ya badili ya hunde maisha bora mwanamsho hatu mjomba hatu harambia ukaya hakaharumale jiji la mtuje ilondele jiji kaoli puhe makatili wa dhulumu wale toifa la hatu ukailondela puha Lukmani omji huo wondo wapuha Asumani mbaba hahe wondo wapuha Fatihi wondo wapuha Ambari haikao wondo wanduikao wa montasha ikundi warohitwa ze famiza hatu ze maiti zirolo hito harmaenti ya hatu Asumani de ujiriso ze tabianziro mbovu ikaonga jiri harmale toifa la hatu omji wa mtuje wadaza waumu wasinisho kwa turongozo wana hao wawambioka inti haki zeno mfanya uzinu salamu grano tablo hajimba yeswali inti haki zeno mfanya uzinu zinunga zendao daraja nziro vanunga mritumyao shari horendao salamu ya msho hangu dari ya boro vanunga mritumyao shari horendao wadaza umji wa mtuje ikahuje irudika zele lekoho okaya mwana mumtuje leo yarengai mwana msho hatu mtoifa mitamihuli yenda ya mrenda ziyo daraja okaya sankada harima daraja mjomba hatu harambiazo yokaya hamwono ngurohoda mwa mashishioni nombuani na trasi okaya haka urwazi gongo ala kuli hali zenongo hizo ekrimu inu irenge daraja ukata inu ende daraja hata wala marainya wao ko urho dhulumu hokaya nguono kaya mwana ya puha mtuje ngujojo wasuli daraja yarenge mruya mtondowe kabati nongo hizi joka ujaza amba hokaya uo mwana ikaonge harma uvirilizi awapu harma mji ikaonga wanadamu watoza wadabu ya Komori hapu harma mji hapo harima mji ikao
omji wangu waonaombi waza ya makatili warota ule toifa kwa tuambio ka intine hele mila hentinu ya kaya emila hentinu si masikini si mafukara shariha na nongoyo kaya si usitahi osilamu wa hatu zenongota zenusangazisha onchele harma daraja yenda mnyonanga mwishao zenozijiriyo waraiya yatsura horenga manamsha ya mtondo ono ya mtowenzi za ulemenguni yardia 100 kilo ya paro wenye kana mjamrengele pinda lahanyu apo enrongo yo silence radio kabatsi ni ulema kabatsi ni shababi kabatsi ni mrwa mji kabatsi ni mruansi ujorongwaza nongo hizo silence radio wanruada zangario nao ze krimu ikaonga zijirio harima ezi ya mafujar eshafilisha ezi ya mafujar yondi leo ngario nao nonongure mokoti bari ngabo mrudo kumsera kader ono yarete nono yamrenga enda yam hoje ujabari ulona nono yalo harme komorio yato ura hoto zada bule toifa yato ura hoto zada bu fadhaha wa hensi kumsera wa hamrenga ende hamju habari hamwe hansi ngamonawe hele kumsera wa yalo harma daraja ya utabifu na udhulumifu hata ifamia hahelo harma depression harma daraja kayao iyo mramando fakrim radabi hajo harengeka yo dossier kaya ngamwirengo ni hukumu hokaya emkalimani wa hatu ono hakomelwa emkalimani wa hatu harengwa emkalimani wa hatu hashangaziwa ebengezi nozo kaya mri hashangaze mkalimani wa hatu ngarjo mfanyeni zofanya hata rimone se daraja kai ola timrio kaya jwarende emaran yangu arolo hitwa fakrim radabi wende wambo kaya ngawrengwe amani ya heko mori ngiyo harma jukumu ya haho hokawende waziri wa habari za ndani esenongo hizo kuna ukana hajanizo hoka hizo tsineza husu hizo yuka ukatiliwa wahanyu ngamju shangaza edhamana ujuhanza yaonese daraja uka ya urumia udhamana mbavi mshangaze emanansi ya juhanza ya habili yake harma amani mshangaze emanansi ya juhanza uka ya onembi ya ziharaza izo ndizo mjozifasha ola manansi urendo nai wondu omjo mremale koti wondu omjo mtsengelea karna parona mahakama ya hemru ya rohito manamsho watu mtoifa mitamihuli karna parona mahakama ono ya hema namsho watu mtoifa mitamihuli ya rohito kama mahakama hoti ya hanyu kinyume ngamjo sahaba na mruhamandu wo mwendema mnike gradi mwone sa daraja kamna ujwa mngambe rongo hamandizo yo ndongo nziro hata embuzi wa iparisa harima eshambasha haho mriveshe ya eshefa mji harima daraja ukaya tiparisa mbuzi taino harima eshambasha hangu kutina droa yokaya utore ngembuzi ila uitinze harima daraja kutina droa ko ya johamba manadamu ko ya johamba mrumshe uende umrenge umtoe harma mji wa kumejuyu umbeheho mjini hanyu ukeku mrejeza na mwala kuli hali shawende wa mtondowe umrenendu shitsohindu umtoe njia za ulemenguni izo kabati dhamana wa daula wa dini izo kabati shababi mwona haya izo kabati mruza mboshe silansira ngamu imagineo daraja ekomoria waswili uleti aimani yarengwa ni wala wabidi wake wala nda hifadhi ya hele taifa wamrenga wamtondo wamwendela hodingoni wamfanya tabia nziro za kitarahafa za lingana nao wamcharma sakpubeli wenda wamvuriza harma mji wa vuvuni ono wasiba pale wamtuhumu yokayavala hakahanza ya rohitwa bampingo ono wenda wamrenga wamtondo wamcharma sakpubeli hamambwa wamzihama hayawani wenda watimangame wamsisa zelana za mngungizo hosoni mwanyu bwa madhalimu zelana za mngungizo hosoni mwanyu harma za sura za hanyu mnutsone madimkuyu hokayanyika mtina alama ya kibinadamu zetabiambi mradawe komorio lewe manansi
hele okaya kabati nwazi joni nishangaza okaya zinu wabidi warione somo do mwema harmale taifa linu harma stabilite dola dhamana wa daula dola hifadhi ulona mizinga ili ashangaze mwanansi yake ampe uonde ufute la merda harma komorinu oka uonde uriro hitwa uonde urionese alamambi ya nrongombi ikaonge bidova turirenge mfano kakojwa rifanya nrongo tiba hapo nakatipu harma lejiji la mtuje ono mbangoma na mshawai ni mtondo ono njomba hahe harambiazo harambioka ya wambua edara wa mhundu na damu mitili ya damu abonga mjohishia njomba hengu jwendarengwa yende afungwa hapo yambeza kweli njomba hengu jwendarengwa yende afungwa hapo yamba ya baena kama nziro ahunde mwana mshoha heza mhunda mtuje zoka kaja munda mjikati mtuje wamana mumtuje uremoko tishedhi haka uonoze tabiambi zihundo wananyasi utusubuti ya rezone ebani hahe awe mana shohe lukumani ya mwambioka insi tabia nje maze nomreda uzinu insi tabia inu tabiambi mwehensi yo inediya harmo mjo mtuje mjia harime tarahafu ya nrongo wambi mrohitwa ono mrohitwa mrenge mana msho hatu mwende mumtondo ono mumbelia mwende mumbato ifa mitami hulina mrenga mzi iloti paha gari mwambia oni iloti hayawani uwa mwanadamu ala kuli hali gari mlinda oni bwali haji gari mlinda oni bwa mafundo mwone umbaba hanu mwabelia komorio hata iwasuliyo ngamjohona ala manziro mabango ni kiyama harma daraja ukaya nyi wala anifu nyi wabungufu nyinde matongeza madhalimu wao warenge komorio waisijini harma daraja ikao heni tabiambi ngarizionao komori edhamana yabidi yatie tiso ya mbale ya tiso ya mastahi ya kaya manansi ya stahilwa uwande urendo manansi nrushito hinru uvunguwe manansi ono leori wasuli daraja yokao hata ula raia ngujo hajifanya zitendwa zihamanda hizo watsimri yokaya hamba haparisa mwidzi yokaya hamparisa mahala hamba anga mumrengo ani mtondo bawe imwidzi anja banu yani menya umamela hangu lo hata wakati nadra shawo mnduselo mjomba hahe hamba mtuje wohende wakaya relation ya ndola yakanze mwana msho hangu ya lolo ni mwana mumtuje ono hende hamrede hizo hamredeshi ndushitwa hinru ukawisi kangwa mredo mbungufu ukamwali ya mwenje wakaburi aliyo nyezi mgwe msamiha madhambi ya hahe mwana msho hatuwa ukamumrale daraki mwende mumrenge mumtondo ono njomba hahe amba hashebi don juwa shinu narwaliwa ibanu njarali wa sashe ya masungurwa na janambwa badala yokawa inde mwana msho hangu abuwa haonweza mhunda zembuli yo mamrazo mumrie zori mumrede ndushitwa hinru mumtuanzia za ule menguni damu hombuani no mashishioni na trasi za mbuli yo zoka ya mka humrazo bwa mtuje ono mrwa daraki emana msho hatu mtaifa mitami huli abondo mbabanu makahanza mbali komori bwali haji mwivehe okazeraji hizo ngajoka hujava hawana damu ngwajo hima mtije mkaansi na daraja ukayanganyi tayari mwane hanru ikao wende warimpira mahunzi washindana hari madaraja ukavimisana zesui hawalonizo wala emzi mashinde mnyawe abonga sintayari rime banuri penko deri umer banuri wane rionese o hususu ya wahatu rionese umuru wa wahatu rionese ukaya sitiwan rukari shindwa mkata yari mwane mru yenda foka mru aruli ya johisa mwababango ni kiyama ono lewa mwasuli daraja mwono na hatu ngwarengwa wewe horme miji hao wende wewe warwahitwa wewe balaza sashe ukana mko mrenge mzihe mwimi mkakarimirao na daraja ukala kuli halinge bidoze no zinziziye ikahoswa ni malukmani ngushangazo wanansi uomna ijomba uko mkonsi nkura juyu uomna nejomba mbure
ukonsa harma mibure miveri yasubia mwana mshahatu ya mango ngurengo ya mlole hakenda mto enzaza ule menguni ikengarda zori vatsami hono jauri rentsiza nozi nuzende ala kuli hali sonsi pia karisi dingombe ebo son mweze noizu sonsi pia ngasi yabo hokaye ewo nde arenda koti mongoni wambo hokaye wana wa mtuje na rohe harma ezi ya pewinu shawa mrutuo ya wahi mahaba yaka waka mahaba yabo akaanza akautumaini ya rangamana mumtuje nde amlole harma daraja wafanya mahaba na vi hende harangaro lo hitoko ya juamba siri wanao nkodo andaru rilo nkodo andaru sharayara na sinanyi bwandu bo madhalimu ono uko sisi heningama waju utsimba ngama hata sisi mavinda kana vesho ze famiza hatu ngamzijuo mavinda kana vesho ze famiza hatu madizoka kwa jata firigo wadopo hamne pande wa hila hoka hizo neza wabakisha wado ule nyama ya shumbe hoka hayawani wasawajirende daraja ukaya ani kwa tine ngozi ya kibinadamu ngone ngozi za hayawani hapo ifodo ola za nyama za shumbe hizo neza wabakisha nikaba nukwa tuzifanya ukangarijona wananyesi wenji wata wao watohoneha madiso kazi zintindeza wabakisha ngwanzo wado hula nyama ani abo wato wenda daraja krizi ya rema harmwe masiwa wandu wato hunda mbaireo wato hunda mbainruwa hala madiso keza wabakisha nazini yokaya isha wabakisha wado tinza wero ahitwa eziumbe ili we hunda ladha zonari zitunde hokainu sino ilo nyangu wala kuli hali wabiri yezi zinjilo anu harmwe komori Komori karjaka wenshwa mbinguni dabala babo dongani behula ono duharmwe shida shaona damu wakampe ya kaulala haka usiuha wanadamu kajakana nrongo hata ya kaurenda joko haka bavu bao abanga nrongo alala ongo abayao magoba ya zuma na magoba ya zuma komrujo ruku hanoindi dombali warabali wa harme komori hatu izo karna uziyo zamba wajori jusamo na wajori jusamo shakarna uziyo zamba ukai ajali ili yo harma zeno zinu de Malaysia peu ya bali wano wanrika ongo na komori si jini haidende si jinifu harma zeka pia pande wankiba upande wa Nkiba, upande wa maisha, upande wa mjamaje wa hifadhi zeno hizo pia zile shambani harima zeno ngoikao ngarizio nao harima komori hatu makatiro nao yako umwiswa nindi sonsi pia ngasina zefami himo sonsi pia ngasina wana nasha himo ya mahaba mbuka tujua daraja ya mahaba wananasha hatu ngwajokenda wavumleda huvi ono yokale omri akene mwana mshahe yaone mahaba yokale ngamwendo mahaba anu nena anyise mina mwanama mumpatsi harmashesi washanzuani yende yamfanye daraja nziro hamandizo honka mfano ya uona yokaya ujira harma mji wa mtuje ono mwana mshatu mumdavini mumtaifa mitami huli yahenda arengo ya tondola uwa mfano jawo mfano ikawo wakomori wadunga mifano emi shakane mifano emema ilo harma ya dunia mifano emema ilo harma ole mengu rabidiri dunge ike mfano rike ya tongeza ukasonti pia ribamba harma ya dunia ngasa harma ya dunia bidir bale mifano mema yo karishindari wasuli daraja kwa ensiyo ibasau hano zinji izo mwana mkomori kazi dunzu wala ekane mbio ya dunge ndongo hamandizo ono shaya udunza za tabiambi za tarahamfu za kirungufu zinu nkonai kaya wale ungarjoka uranti zeno zinu zijende maudurishi yo kaya abo mwana msho soba hutoi ya parisi wa ya harma matembezi ya mruwa hadisi yo kangwajoka ulolana
ono harima mji fulani bai hatojale pinda bahire ndo tundarundu balaka urwazi gongo hawa no wataifa mitamilu na rujusazi to harmu hadisin kaina ujokiri yokangar joka kawati mahakama okay mahakama yalo hiyo ya wakati pre okaya ya hukumu wa marenda nayo hoke marenda na indawo wondo wale lazinu wataifa mitamilu na rujusazi to namna je ushindari unde daraja ukaza rozero rihunda hukuma ngebidole toifa o wanansi aba wajirengeze hukuma za hao harima daraja mreda na hii ajijue Hotsimri ya hoza mru daraja ukaya ya ngwa mrumono umri ya towa mrunzia za ulemenguni. Halafu hizo nga mhisio kabanuzi no kangar joka udazari kesilas radio. Wanru wanurto waransi. Watoja watu wala hito za familia hata bai. Leo wati mtindole aba hifadhi. Shawara iya. Hamande mwana mshwatu ya tolonzia za ulemenguni. Wara iya hamandaye. Ya mrenga ya mtondo hardia haunda kilo. Ya tsanamsi sananga hardia haundu kilo. Ya pareo wenyize familia wambiokaya almuradi panu na mjemrenga ile pinda ile hanyu. Bale pinda ile hanyu talinu. Mjomba haya jaharambia ukaya. Mwana mchwa hangu haralo hitwa. Ono. Eko henu siku ngoso hunu mwanzani wangu no kutunira uluzi. Ono ni wakati ujoja hunu nira uluzi ba mjomni kazinu. Kaba stab. Bai. Harambio kaya haralo hitwa. Damu hama shishioni. Na damu mwambuwani. Harima daraja yokaya. Ngabo trasi zambuli yokaya. Hawono trasi zambuli yo. Ikaizo nezorjo kauziba nafasi ala kuli hali. Kweza hata kweza. Kweza hata kwezi, wananyasi wahole jiji la mtuje. Nga mjokaya, nga wanrikawa walo harmale jiji hilo, watabi hao nezi andajale. Na mrenge bwana huwa mumone sa hukuma za mjiranzi. Ono. Na mrenge bwana rule mwana mshwatu huwa mumone sa hukuma za mjiranzi. Ono. Hata riehe mahakama, hata rjuka na mahakama. Nge mahakama ya dunia ya jamone se daraja ukaya enembeli za mahakama ya dunia. Kweza hata kweza mparoni harmale jiji la mtuje. Ni mpareni harmale jiji la mtuje nga mjuo kaya nga wanru walo mtuje. Ikaongwa kozao na ezi yande jale. Mwana hanyu harwa hito mwana msho hatu mtoifa mitami huli. Ono. Mwana hanyu harwa hito mwana msho hatu mtoifa mitami huli hamtoanzeza ule menguni. Kartu konte mahakama ukakayati. Mwana uwe ya juafanya hizo na uwe ya juokaya kabati mahakama. Ngengu juafanya hizo juokahana. Shabla wadoka mahakama ya mji. Mahakama ya miji. Yo ujohane sa utukivu. Na mreshe mahakama ya dunia. Rijema udujefanye mahakama. Na mwonese sagesse yokaya umjua mtuje nga wanadamu walo massage. Na mwonese wake gungu la hemri afanye tabia nziro hiyo. Bariono mafura mwamba harwahitwa mrumshe hamtoanzeza ule menguni orounu nge homagobani bala ndaboka ola mumda hovini mumbude ndabwalo magobani ola ndaboka ola mumbude mwana hanyu harwahitwa mwana mshe mtoifa mitami huli hamtoanzeza ule menguni rawa mjomba ha yende arambia ukaya haulu haya hamundu na damu na tras zokaya harwalo hitwa ngabidio omjwa mtuje mwonese sagesse bwana yafanya za tabia mwavu hizo zalingana naye bwana alama za kikatili zalingana naye hokaye katili mlionese sagesse omjwa mtuje mumreme gungu daenele dahola hahe no hao yare magungu harma daraja yenda mnyo ono mreshte mahakama yao maudur jukana mahakama rijeru seda wayo ba ezahafilisha fakri mradabi deni mrujorongo za nono hokao lende mkalimani wa hao
abweni jorongoza nono eshaheshi hamaji shemakatili walo hwaro hitwa katina haja nao kaya ngwanzo noendi de mkalimani wa hao yake ampe de mkalimani wa hao yake ampe izo ndeze nongo fakiri mdada biazi ta hao harumo hayati unu katwanza mndu ya parorongoza nono gebidono no yake ampe ono renge kumsera kadera ngujono foma hahe ula tuifo subuti ya komeno no nundele katili hamandaye demana wasuli daraja heli hiyo yabirilia katili hamandaye ukaza nono yarifanya ula katina nongo za mwanadamu ulo na ubinadamu ula mndu ikao hasa uzo binadamu hauze madiablo yonde mana ra wasuli daraja hamandaye ila leo tainu womanansi ya rohitwa umji watoifa washemeza wambeza ajiri emwana hatu haralo hitwa mtuje emwana hatu haralo hitwa mtuje ngebido mji wa mtuje mwone sages na mjuse zela sibara za hanyu mwonese enamna yokaya mbiarenda na ya ure mambo da harma miji hatu harma shila sharia shaki hatu shaka harma masiwa shaka uvirilia masiwa ya hatu harma sagesi na imani omjua mtuje na mjusa mreshe mashtaka yao narishe kamreme gungu narishe kamzingara ledaho hilo warenda nai watongeza mjua mtuje ujua kauzidi huenda no huja sawa neheli rata omjua mtuje hanyo anyasi baba wasumani na lukumani na fatihuna ilhamu na yaseri na ambariha ata mpakanda havo animsalimuni salama ngarjona na harma ipindisha sayanso kahuja nishemeze heko minike naifanya usikwa juzi nafanya publication nauzi saiza hunda omjua toifa mitsamihuli baada naona ensa ya urasi ya mjomba amana yashemeza harima daraja ukaya hashemeza kemwena hao harwala hitwa mtuje ono hende mtuje harwala hitwa hoja hajahimbu hatilo harima sakipubeli haja harde dada zila za undaimani wizo hatilo harima le saki wilo ana mjamdanga mwana hanyu ribuwa rihundu eza hunde mwana hatu ukaya harwala hitwa damu bodamu mitirilia damu na mahala ukahaka urwahimbu omjua mtuje ganyi mazahidi mjomba he mwana uo hazi habili mdaza mdanga zinu mtu mashishoni kaka mjeshia ngarijori bajini zi habarizo kena ujoikiri hokale umtoifa karutujwa maudu mdahuvi kena ujoikiri ridaza hokale umtoifa mitami huli karutujwa maudu mde mwana mshohangu mumnungu karutujwa maudu nde mwana mshohangu mumheru mbili karutujwa maudu nde mwana mshohangu mumbeni izo karutuzi jua ono ikawa mjiwa mtuje mrengeze daraja zinu yokaya kamturongoza lukumani mrengeze nongo hizo mzi badili harma daraja na mtukufu boltu mzi bali harma daraja ukale otanyi ngario nao wala wanahanyu ngwarengu wanashwa hatu nwana nashwa hatu we wape hao mijini hiho wende we watondo we warwahitwa ono salamu mtukufu kumurmanza ono we warwahitwa harma daraja wardiwa paraza famina mjamrenge na mjamrenge mwana hanyu sasuifi karna ujua ridunge heli hiyo omjua mtuje na mahabili mwonese mumreme mruwa gungu kabanu ngabanu seu binadamu ulo mtuje na mreme mruwa gungu mreshe mahakama yao maudurjoka na mahakama rjarju say daftari yo kena na ujua rensi zenongo hizo tampakanda abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukra.